da je on uprko svemu tome
sve to, naravno, pomoć i ostale braće i nadležnog arhijereja, cele crkve i cele zajednice i ovoga grada, uspe sve to da nekako izgura i da to i dalje traje, da to i dalje ima svoje rezultate i svoje odjeke među svima vama. I siguran sam da nema sveštenika koji nije u našem južnobaškom okrugu, kada mu dođe neki problem, a kada on ne zna šta da uradi s tim problemom, ali znate nekad kakve probleme mislim, one probleme koji su nažalost postali toliko česti i toliko teški da porodica ne može sama da je nosi, da okruženje ne može da je nosi, pa čak da i organi ove naše zemlje nemaju rješenja za takve stvari, da nije bio u situaciji da ne kaže pa idite kod oca Draga, tražite oca Draga, ili da dođu oni sami da kažu oče, imate li broj oca Draga, treba mi nešto hitno. I svi znaju ko je otac Draga i gde je i šta radi. A o tome gde je bio i šta je radio svih ovih godina, nešto će vam reći večeras, na ovaj svoj način koji je samo njemu svojstven, onako direktno, otvoreno, onako lako se može razumeti, se može shvatiti i da srce to može dodirnuti. Naš večerašnji autor, kazat ću gost, odnosno brat u Hristusu služitelj oltara Božijega, uvaženi protijere i starog Bogdana Ćurčina. Znači, pravim gospodin. Hvala. Pomaže ovo još jednom. Časni oče Kosta, braće i sestre, radosno sam što mogu večeras da budemo ovdje s vama u svetom hramu koji ima svoj drugi praznik, to je sada, ako Bog da, prepodobna Majka Boraskeva. Hvala za prosti na ovome kaovu koji je izgovorio da drago mi je da Kosta je on je uvek meni bio dragi kao student i posle kao kandidat sa staništa za fakultet. Bilo mi je, ovaj sam čuo da sam položio, on je ovako urban čovjek. Urban profil, da kažem, bude sveštenik. Mislim, to dobro sam tu odnos od toga da sad hvala Bogu koje je lepo zbog crkve i zbog sveštenika kao institucija, onda vam kažem, mene malo sramota i stidim se jer smatram da sam ja radio sam možda sam dužan da znači ništa sad ja nešto sam tu posebno učinio ranije ono što iz razgovora moga svešteničkog služenja. Tako da sam učinio ono što sam dužan činiti, ali što treba za mene isto, kad budete sve molite, molili sve postave, spostavili. I kad budete misliti da ste Bogu molili, znajte da ste zavodili studije, jeste, znači, učinili samo ono što ste mogli činiti. Tako da, znajte sigurno mislim da sam se ukazao jer kažem, činio sam ono samo što sam dužan činiti i ništa ne manje ni više od toga. Prema tome, da činimo svi mi ono što smo dužno činiti, a što Bog od nas očekuje, a to je da čovjek bude čovjek. Kad neko kaže da ja sam velik, ili ne znam ja, verujem ja sam jedinu crkvu, ja kažem pa šta to znači? Pa ne znam, to treba da čitam ovo, treba ovako, treba onako, ali neki velik znači biti normalan čovjek.
ništa manje ne više od toga. Znači, biti spreman uvek da čovjek stoji pred Bogom, pred lice Božjim, da bude ustavan i da bude spreman da se uhvati u koštac sa sobom, sa iskušenjima koje nam život donosi, da uvek smireno i smetno pred Bogom i da prihvati život na kakav jeste. Jer u životu uvek može da bude i mnogo bolje od ovoga, može i mnogo gore, kako je Bog zna zašto. Tako da i samo Svetu Petku koju pravimo, a Sveta Petka se kako po našem strani danu kada je sad 27. To je prepodobna Petka koju slavimo i koja ima najveći put od nas među balkanskim narodima. A slavimo u stvari 3 Svete Petke. Imamo prvo Svetu Paraskevu, imamo Svetu Petku i Korijsku, koju slavimo ovih dana isto, imamo Svetu Petku i Gnjavnu mučenicu, Trnovu Petku, kako je narod zove. Ali to sam čisto se posjetimo da šta znači ime Petka, Paraskeva. Ime Petka znači ona koja je spremna. Ona koja je spremna. Pošto je subota, šabat, dan odpočinka, dan od odmora, a petak je pripremni dan za subotu. Znači, petak znači priprema, biti spreman za šabat, za odmor, za susret sa Bogom. Znači, Petka i Paraskeva u stvari u prevodu ona koja je spremna, jer ima muško ime Petko, onaj koji je spreman da izađe pred lice Božje i da položi račune za sve ono što je učinio u svome životu i što čini. Da uvek budemo spremni i pripremni za taj susret sa Bogom. Tako da svaka liturgija i naš život u crkvi jeste u stvari negovane te zajednice sa Bogom i to osjećaja da svude na svakom mjestu stojimo u lice Božje i da tu zajednicu čuvamo i negujemo i stavamo da pođemo. To je život u crkvi, jer crkva je ta koja nam daje mogućnost i koja nam pomaže da se u tome ostvarimo. I jedino kroz crkvu možemo se spasti i kroz crkvu koju je Gospod Hristos ustanovio i stvorio i ostavio je da ona svedoči tu istinu, a ta istina jeste on sam, takav koji je došao da spasa sve, on je koji jeste. On je bio na zemlji i on se stalno pojavlja kroz crkvu, kroz svetu liturgiju, kroz životu crkvi i on će doći. On je onaj koji jeste. I zato da ovu Gospoda Hrista tamo imamo on koji imamo Omegu, onaj koji jeste. On je bio i jeste i biće. Tako da je to uvek važno da budemo spremni i da negujemo taj odnos sa Bogom, da svude i na svakom mjestu imamo osjećaj da to negujemo sebi, da stojimo pred Bogom i da možemo da tu komunikaciju sa njim ostvarujemo u svim životnim situacijama. Zato naš život treba uvek bude se da činimo slavu Božju. I kad se probudimo, prva misao koja treba da prožme nas jeste u stvari neka ovaj dan bude slavu Božju. I sve što počinjemo
i otkaz zaista ćemo uzrastati i slave u slavu. Kao što kaže sam ja puta malo kako rasta visine Hristove. A kažem, to je jedino moguće u crkvi i kroz crkve. Crkva ima načina da nam u tome pomogne i da nas usmeri, da sira, jer sve što je u crkvi jeste u stvari, ima taj zadatak, jeste u stvari dobri. I sama crkva kao građevina i sakralna ima zadatak da svi izgledamo uvek, kad dođemo pred crkve, prekrstimo se i uvek znamo šta je u stvari crkva, da je to mesto od sastanka, da je crkva nebo na zemlji, da je tu mesto gde se čovjek sreće sa Bogom. Krst na crkvi, samo krst kao znak ljubav života na smrću, znak pobede, jeste u stvari sila i slava Božja i samo osjećivanje krstnih znakova ima veliku moć i snagu. Zato je treba da se osjećujemo krstnih znakova. Sam interijer crkve, ikone, dakle, sve ono što sam taj vizualni doživljaj vere je jako bitan i važan. Ikonografija, evo sad smo slavili upravo oce Sedmog Svjetskog sabora koji su davljali tu odluku da se ikone moraju poštovati kao svete. Jer ovi novoverci koji nas presreću po ulicama i našeg grada i svude, ovi protestanti, oni ne poštuju ikone i oni nama spočitavaju da je to bilo punonosno, da mi time što poštujemo ikone, u stvari mi smo bilo poklonici, ali to nije tačno. Mi ne poštujemo ikonu kao fetiš, dakle to moramo da znamo, nego ikonu poštujemo njenu poruku, poštujemo poruku ikone. Znači, ako ja onda ne poljubim sliku moja majke, ja ne ljubim papir, nego ljubim moju majku. Tako da, mi crvenujući ikone u stvari crvenimo ono koje na toj ikoni i molimo njegovom Otceva zastupništvo pred Bogom. Mi ne verujemo u svece kao što je kažemo, vi ste bogomorci i verujete u svece. Mi ne verujemo u svece, mi verujemo u Boga. A sad se molimo da oni posvetuju kod Boga za nas. Kao što čovjek kad ide od nekog doktora hirurga poznato da on se obrati nekom portiru, kako je rekao sestri, da ga ona preporuči. Da ga ona preporuči da on može da ga primi toga dotičnoga koji je potrebit ili kod nekog direktora i evo onda zavrlo tamo neku tehnicu. U ovom slučaju mi molimo se tu petku, da moli Boga za nas. I eto njeno molitveno zastupništvo svakako je bitno i važno i njoj se molitveno obraćamo, to je ne samo kod nas, nego i u svim balkanskim narodima, on ima veliki kult. Znate i sami da je Sveta Petka rođena u Epimanu, to je jedno selo, sada malo, onda je to bila neka varošica u evropskom delu Turske. To je na ovoj strani Turske, ovaj par deo Turske u Evropi, tu na Bostoru, tu je rođena Sveta Petka, zato njeno stanstvovanje, njen podvigu u Palestini i tako, i njeno prejavljivanje, koje čitali ste u Židijama, ona je bila i ovdje u prošlim krajima, njene Svete Mošnić, nemate 90 Stepana Lazarević, kupio, doneo i bila pohranjena u gradu Beogradu, posle je od Turak opet kupio Vlašku Vojvoda i njena možda se nalaze u gradu Jaši. Mnogi su od nas imali jedno blagoslovi sreću da budu tamo i da se poklone njenih svetim moštima.
bitno i ona ima veliku slobodu pred Bogom, zato je se molitveno i obraćamo i molimo je, kažem, za njeno molitveno zastupništvo. Ni u kom slučaju, kažem, nismo mi novogorci, nego, kažem, mi molicamo svece poštujemo u tom kontekstu, poštujemo i molimo njihovu molitvenu zaštitu i molimo i da nas oni poruče od Boga da isprosimo Božji blagoslov. A kad kažemo blagoslov, na što mislimo na Božju podršku, na Božju logistiku, na Božju naklonost koja nam je potrebna da bi mogli da budemo produktivni u svakom životnom smislu. Zato je to da se trudimo da sve ono što nam crkva, kao što sam rekao, nudi kao mogućnost ukrepljena, da to prepoznamo i da veru praktično živimo. To je jako važno. Dakle, da i sve ono što govorimo o crkvi, da to bude životno primjenjivo. Mislim, kad govorimo o crkvi, da bude životno primjenjivo. Dakle, vera nije nikakva nauka, filosofija, nego je vera život. Dakle, moramo živjeti sveto evanđelje i živjeti veru i to je vrlo jednostavno. Znači, samo da ono reč Božju koju nam se Bog obraća, a obraća nam se uvijek čitavo štivo Svetoga pisma i evanđelje i ostale knjige Svetoga pisma, čitamo, Bog se nama obraća, kada, a kad se mi molimo, mi se obraćamo njemu, nismo stalno, dakle, kontaktu sa Bogom, to je interakcija, stavimo to interakcije sa Bogom kroz Sveto pismo. Ali najviše što nam je dano, braće i sestre, kao najvažnije što u crkvi, to je sveto pričešće, to je sveta liturgija. Jer sveta liturgija je scenski prikaz Hristovog dolaska na zemlju, njegovog davanja za život sveta. Moramo razumjeti svetu liturgiju. To je jako važno. Kad dođemo znate, onda je to teško da ljudi koji su dobri u crkvi, kad dođu, onda oni ne mogu da shvatiju, kapiraju šta se tu događa i dešava. Dakle, sveštenik oblači uniformu, odjejanje, to isto ima svoje simbolike, značenje. Onda, to je sve nastalo u nekim istorijskim trenucima i to, kažem, ima svoju poruku i značenje. Ljudi dolaze da crkivaju ikone, sveštenik ulazi, izlazi, poje se, tu se poje pesme, stihovi Svetoga pisma, čitanja. A to iz početka čovjeku nije najjasnije, ali sad treba čovjek se malo potruditi da tu bude i da se potrudi da shvati o čemu se to radi i šta to sve znači kako to ima poruku i kako to ima simboliku. A simbolika je uvek vrlo bitna i važna u našem životu i ona ima svoje značenje. Mi često ne obraćamo pažnju na simboliku, ali ona je, kaže, prisutna svugdje oko nas, pa ste ne razumemo na primjer one poruke sa majica koje ima na engleskom, znate. I tu ima raznoraznih poruka koje nisu bogogodne, a itekako imaju značenje, ljudi ih nose na sebi, a to je tako pročitavajući, jednostavno to je ulazi u glavu i to postaje deo njihovog razmišljanja i njihovog bića i to se onda negdje prelazi, oplati se u nama i postaje stil našeg življenja. Zato je jako važno šta slušamo, šta čitamo, kako se oblačimo. To je, na sve to čovjek mora dobiti pažnju. Mislim, ne osuđujemo nikoga zašto neko se oblače ovako ili onako i zašto sluša muziku ovu ili onu.
model crkve. Vojska po hierarhijskom uređenju, dakle, ona isto tehnologija crkve. Sve, verujte mi, nastalo u crkvi i crkva je bila inspiracija u svim istorijskim momentima i svim generacijama i svi oni koji su našli inspiraciju u crkvi, to je u Hristu, kao jedino istini koja je načinila sve partije i kraljeve, države i careve i ostaće do kraja svete veka, koja je jedna jedina istina, a tu ispravo je predira crkva svakati i crkva će načiniti sve njih, ostaće jeste u stvari ono što treba da bude inspiracija svim prolivajskim generacijama. Oni ljudi koji u savremenom, tako zvanom svetu, a malo je to ne znam da reći savremeni svet i savremeni čovjek, svaki čovjek u svom vremenu je savremen, živi sa vremenom u kom živi, ali činjenica je da u naše vreme je veliko otuđenje od Boga, svega onoga što je crkva. Ljudi se obražavaju, to je nešto mračno, to je nešto zaostalo i onda su ljudi u toj svojoj gordosti, uzdajući se u neke svoje neke izmenjenje, sami sebi dovoljni, u svoj neki ego trip, što bi rekla deca, došli do ništa. Pasti, u slikarstvu, došli su do ništa. I sad imate, dođete u neku galeriju i pogledate slike, neke štrače, noge, obove glave, neke razbazotine. Ja kažem, šta je ovo? Kažem, to je moderno slikarstvo, to je sad sloboda izražavanja. Sad idete da stanete pred tu sliku i da svako tu sliku doživi na svoj način. Čekaj čoveče, ovdje je neko lud, a ja nisam. A ono što je bilo 30 godina i 2000 godina lepo, to je sad lepo. Znači, lepo je samo lepo. Imate sad da me ubeđujete da ovo lepo kako je lepo. Pošalje mene mladika, ili ne, pričao sam to negdje, pošalje me na otvaranje neke izgodbe tamo u galeriju življenja umetnosti. Pošto mladika znamo zove neka prijeme i onda mi stavljamo ure i mladika samo iznesane pozivnice i svaku svešteniku tako odlijeđu jednu pozivnicu, pa sad deti da opatiti tamo ideš. I nekaj to da idem u tu galeriju. A to je galerija preko Kudinu što reći tamo kod ove kod Carina, ona mala galerija. I dođem ja tamo. A tamo neki džačići peska poređeni, znate, ovako i na kovica. I ne znam šta je Bože, ovo ništa sam tu dolaze, ljudi sad su svi ovako na prijateljce i javljaju se da i ja se nakloni. Čuti vas na jednu kočio se na komati, obuko se na strašne krojko, stavio tamo. I sad izlazi jedna gospođa i čita neki tekst o tom otvaranju koridora. Ja slušam i mislim u sebi, Bože, šta baš ta priča? A ona je toliko zakupudila to da to se uopšte razumije. Ja sam ne razume šta priča, a ona se sama sebi divi kako je bavila. I što više zakupudila, mene sve više i više ona nekako se nadima, osjeća tačno po duhu. I Bože rekao, sad ona ubeđuje nas da je to lepo, a to uopšte nije lepo. Kako ti pređašći preske, kao to je sad nešto. Znači, ljudi nas ubeđujete da je lepo, što je lepo, u muzici, da primjer, sad ima rock'n'roll, ima sve raznih pravaca, razumete, ali nešto što destruktivno deluje na čovjekovu dušu i na čovjekovo biće i što ga spaljaju nama neka negativna osjećanja, to ne može da
ono što je dostupno, može to sve čovjek upotrebi, a ništa da ne upotrebi. Zato je jako važno da imamo odgovornost i da imamo osjećaj za Božju stvar, za ono da sebe i svo svoje življenje uvek stavimo na službu Bogu i da živimo i da budemo spremni kao što je spreman i Sveta Petra. Bila i Sabata, kaže njeno ime, znači ona koja je spremna. Tako da eto, imamo i, ja sam dugo držao parokiju koja je bilo puno Roma, naši novi odgovorni slave za to petku. U Srbiji tamo dole, ali Vojvodina je Srbija, ne volim da kažemo u Srbiji, u Vojvodini, zato što ne volim da sebe da Srbija, o tome treba da budemo dovoljimo računa i treba da tu budemo kako vlazeđe kada su u pitanju taj neki lokaliteti, da kažem, deo geografija, da je u pitanju naša srpska, to smo sklonili da sad govorimo bosanski Srbi, da crnogorski Srbi, vojvodinski Srbi, ovdje oni, a moramo da imamo da smo i Srbije i jedna je srpska pravoslavna crkva i da smo mi jedan narod i da se ne delimo. I zato je važno da je crkva naša na svim tim prostorima postoji i u stvari šta vezuje jednog Srbina sa severa Bačke, na primjer tamo iz Subotice, i jednog Srbina iz Doline Zete, iz Crne Gore, na primjer, i ne znam, od Knina i dole, nego jedino vera, crkva i krstna slava. To je ono što nas povezuje u nekom životnom smislu, u nekom suživotu, jer sam tu gore komšija sa kojim živim bliži. I to ne znači da ne treba da poštuje svoju komšiju, ali treba da čuva svoju verujuću, čuva svoj identitet i da bude svestan sebe i svoga postojanja. Tako da, eto da verujemo i da čuvamo našu veru pravoslavnu. Ja, kad neki naši ljudi odlaze u prostranstvo i kad vode decu, meni je uvijek žao to, ali dođe ljudi pitaju šta da radi, ja ne mogu da im kažem nemojte sad ići jer ovdje stvarno ljudi nemaju jednostavnu egzistenciju, nemaju život i onda moraju da idu od jedan. Uvijek kažem, učite decu da su pravoslavni. To uvijek to učite, da su pravoslavni, a onda će oni za to pravoslavno svetu i svoj neki, da kažem, kulturni milje srpski prepoznati i tako dalje. Tako da je jako važno da učimo decu da su pravoslavni, da veruju u Boga i da i mi da verujemo i da to na našu decu prenosimo i da, kažem, veru živimo, to praktikujemo, koliko je to moguće u svome životu, upravo tehničke mogućnosti dozvoljavaju da okadimo kuću, da upalimo kandilo, da se pričešćujemo to se do Petre liturgiju. To što je rekao, liturgija je tu najbitnija i najvažnija u tom nizu onoga što nam crkva nudi kao mogućnost ukrepljenja i načina da tu zajednicu sa Bogom negujemo. Liturgija je najvažnija, jer kažem, manje se pričešćujemo, a neki pričaju dolaze za češćice, to znamo. Dakle, biti treba učestvovati sad već ovde realno u togu Srpstva i Sinjskog druga. To je u stvari sreća i to je jedini način da čovjek ostvari u svakom životnom smislu i da prepozna i pronađe svoj put ovde na zemlji i da prepozna sebe, da nikada ono ne pomisli čovjek, ja sam bezvredan, ja sam beznačajan, ja ne vidim zašto je uopšte postoji, to je veliki, svako je Bog od nas priznao ovaj svet, svako od nas ima neku svoju ulogu i on ima svoje poslanje u ovom svetu. To je to hvala, kažem još jednom, da bi se čestita slavu predstojeću
i svim parohijanima ovog našeg hrama, ovdje se preteče na lepo mjesto, ovako lepo hrama, to je stvarno ovaj hram je baš nekako ponosi to ime i ukras. I svaki hram je ukras, svaki hram je plačetama na zemlji, nebo na zemlji. Tako da je ovaj hram veći ovdje doradile doista krasi ponos svih onih ljudi koji ovdje žive i svih nas pravoslavni koji ovdje dolazimo i kad vidimo ovaj sveti hram nekako se ukrepa. A eto ti je srećna i blagoslovena slava da uvek ovdje kada dolazimo da se spašavamo, da reagujemo za Božju stvar, da nam nikad ne bude dosadno i da nikad da mislimo da je to sad besmisleno i da to nema smisla. Dakle, svaka investicija u slavu Božju će se isplatiti. Svaka investicija u slavu Božju će se isplatiti. Dakle, ni tu ne uvijek da sudjate da imate dilemu uopšte, nego uvijek može pomoći i napred. Znači da budemo hrabri, da ne posustajemo, kažem, što kaže apostola, da uvijek činiti do sada. Tako da sam eto radostan i hvala i Vladnici Vasiliju koji je blagoslovio ovo predavanje i ne bude, kažem, srećna i blagoslovena slava. Moram da kažem da često čujem kad dođem nekde kažu sretna slava. Nije pravilno srpski reći sretna. To je hrvatski, treba reći srećna. Dakle, srećna to je srpski. Dakle, srećna slava očekosta i vama i svim parohijanima i čitavom našem gradu da se srećamo i da bi bili srećeni. A mi smo se večeras sreli, pa smo zato srećeni, živeli i srećna slava šetom. Hvala vas na ovim zaista nadahnutim rečima, na ovoj jednoj jezi presiku hrišćanske istorije, biografije naše svetitelje zaštitnica ovog hrama i onoga šta znači biti hrišćani pravoslavni, kako je Proga lepo rekao na početku i to kako mogu izvući i podvući kao neki motiv večerašnjeg ovog njegovog izlaganja, kada je rekao treba biti normalan. Normalan biti hrišćanin znači biti samo biti normalan. U ovom vremenu i u svakom vremenu nije lako biti normalan, da je braća sestre. Mada to lako, siguran sam zvuči kada se provodi, kada se kaže i ono što je provoda podvukao, biti normalan i gledati u Boga, želeti ići za njim, želeti živjeti sa njim i usmeriti ceo svoj život ka njemu. To su ovako možda reči koje često govorimo i često čujemo i mislimo, podrazumemo, mi tako živimo ili mi smo deo toga. Sad ću vam jedan ispričati kratak primjer kako to nekada nije ni malo lako, kako možemo da provedemo ceo život i da padnemo na tom ispitu, iako svaki dan mislimo da živimo ispravno i da živimo kako treba. S druge strane, i kada neki misle da ne živimo kako treba, ali kako u jednom samom trenutku, sve to može da se preokrene i da biti normalan, biti hrišćanan, znači biti u svakom trenutku, biti spreman na taj susret sa Bogom. A priča ide, sam redno čuo od gospodina koga sam upoznao i koji je živao neko vreme u Izraelu pre svih dešavanja nesrećnih i svih ovih ratova koji se samo nižu i dolazi jedan za drugim i koji iako je Srbin pravoslavna vera, ali ima izraelski pasoš. Da je to onako malo zainteresovali kako se to priča prije iz toga. Tu sam pričao ljudima koji dolaze u crkvu kod nas, pošto vas obila većinu koja nije čula tu priču, pa ću ponoviti.
vraća iz inostranstva, dugo vreme je u inostranstvu, u Budimpešti, na Kelek stanici međunarodne, čekao u neko drugo vreme, da je mnogo godina, voz za Beograd, tada je to bio voz Orient Express, kako se onda nekada zvao, koji je išao skoro do Istanbula i prolazio je kroz tadašnju Jugoslaviju. Voz je kretao u 2-3 sata posle ponoći i onda je došao na stanicu, vidio je na stari bračni par, baku i deku, kako neki mladići onako u pribitnom stanju napadaju, ređaju, maltretiraju. I on tu onako kako ga je Bog stvorio, priđe odgranjih, odera te mladiće i uđe onako u razgovor s njima, prvo na engleskom, a onda posle na srpskom, kada je ustanovio da je ovaj gospodin stari znao i srpski. Ustanovili su vrlo brzo da čekaju isti voz za Beograd, odnosno za Jugoslaviju, tadašnju. I u vozu počne priča, kuda ste vi krenuli, oni su mogli da su stvari Jevreji i da idu posle puno godina, prvi put posle rata, dolaze da vide zemlju koju su se rodili, koju su proveli prve godine svog života i u stvari da traže nekog čoveka da uruče ono što Izraelci lepo rade, odnosno Jevreji imaju orden pravilnika međunarodnika. I onda je počela treća priča kako su tom gospodinu dotičnom za vreme Drugog svjetskog rata bila pobijena cijela familija, on je jedini preživeo. A kako je preživeo? On sa svojim svim sunarodnicima, familijom, porodicom, tada kao beba od par godina života, bili su u koloni Drnanje za Jasenovac. I to je bilo neki seli, ako u Slavoniji već na tom putu, prolazili su kroz neko selo i kako ide ta kolona, znate kako to već išlo u ono vreme, imali smo hvala Bogu sad prilike da vidimo konačno i organizaciju nekih tih naših istorijskih dešavanja koji smo se stideli, koji smo bili zabranjeni, da je ove generacije da znaju i da to ostane u trajnom sećanju ovog naroda, kao i ova priča između ostalog. I ustaše koje su sprovodile tu kolonu, naravno su i maltretirali sve te ljude koji su bili u koloni, neki su i ubijali, glavi i sve ostalo kako to išlo. I prolazeći kroz to selo, jedan čovjek je radio u svojoj bašti i vidio sve to. I čuo i plače, i kunjavu, i lele. Verovatno to možda nije bila ni prva kolona koja je prolazila. Radeći u svom polju, kroz koje je prolazila kolona, samo na momentu dok je mislio da ga uspešno ne gledaju, zgrabio jedno dete, prebacio ga preko ograde, pokušavajući da ga spase i nastavio da kopa. Međutim, drugi ustaša koji je bio s druge strane je primetio, prišao mu i rekao mu, vrati dete. A on mu govori, koje dete? A on kaže, vrati dete. A on mu govori, koje dete? Na to ustaša kaže, ako nećeš da ga vratiš, stani ti u kolonu. I zamislite šta je on radio. On je ostavio motiku, ašu i stao u kolonu. A to dete je ostalo u baštu. I to dete je bio taj gospodin, taj starac koji sad dolazio, jer su posle toliko godina uspeli da nađu njegovu porodicu, familiju i da mu uruče taj orden pravilnika međunarodnika. To je bio penzionisani pukovnik jevrejske armije, odnosno izraelske vojske, koji je uspeo da nađe i ušao se da se oduži, makar na taj način i da upozna po njegovu porodicu. A ovo sam sve ispričao, kao što je proto neko rekao, treba biti spreman. I svi mi mislimo da smo spremni,
Prio Pavle jednome, jer je tako isto pričao, sad ja ne znam, protečno bolje znati, da li je bio izabran za patrijarha ili je bio vladika našeg prizrenstva, uglavnom na putu za manastir ih je predstavila zasada šiptarska, Grestorkovi, istorijska škola i kao sam sad ćemo tu biti. I patrijarh Pavle je to pričao, u jednom intervju bilo to objavljeno, da nam kaže, ja sam tada bio spreman da izađem pred lice Božje. Danas. A da li smo mi spremni večeras ovdje da izađemo pred lice naše komšije, s kim smo možda u zavodi, pred nekim članom familije s kojim imamo neki nezaštićen račun oko međe, oko nasleđa, oko nekog duga, oko bilo čega da ne veće sestre. Da li smo spremni komšiji koji nam se ne javlja u zgradi, da smo se prvi da smijemo, da kažemo komšije dobroveče kako ste. Takvih primjera ne znam. To je sve onaj mali delić u onome što je Prota rekao, tako lijepo istakao, da trebamo zaista biti normalni, biti ljudi, kao što je rekao patrijarh Pavle, samo to i ništa više, a biti čovjek, znači čovjek koji je isto ovdje svojim licem, dakle svojim bićem, okrenut prema tvoj večnosti, okrenuto je to lice Božije, da budemo spremni da ga gledamo, kako bi sveti oci rekli da ga su zrcala. A da li od te velike šume ne vidimo drvo, draga braća i sestre, pa gledajući i smatrajući da gledamo lice Božije, nismo u stanju da pogledamo lice brata svoga. Ako naši sveti oci kažu, ako si vidio brata svoga, vidio si Boga svoga. Često pada na toga. A život u crkvi jeste život za one koji padaju, da bi mogli da ustanu, da bi mogli da nastave, kako kažu, da skinemo i otremo tu prašinu i prljaštinu, da pridržimo jedan drugoga, da podržimo jedan drugoga, da nastavimo na tom putu do kraja zemaljskog života, da bi tako mogli gledati i mi biti spremni na gledanje tog lica Božjega, na tu radost neopisanu, na taj mir i blagoslov koji dobijemo svaki put kad dođemo u crkvu Božju, kada dođemo u liturgiju, kada se pričestimo, kada ne šurimo posle crkve i ostanemo, pa popijemo kafu, pa popijemo možda neku rakitu ili makar ništa od toga, ali sedimo sa tim ljudima s kojima se malo premolimo, ili, što je još važnije, da učestvujemo aktivno u toj službi Božje, da svi pevamo, draga braća i sestre, kako je to lepo i blagosloveno kada cela crkva peva. To rijetko gde ima, ali to je tako veličanstveno, tako Bogu ugodno, toliko ispunjava kada se ove duše naše, srce naša, kada ispovedamo stano, pustimo svoj Boga svoga. A mi uvijek se nešto stidimo, čutimo, gledamo ko što ovaj falšina, vidi ovaj kako ružan glas, a to možete ni vidjeti. Ako misliš zaista da imaš ružan glas, falšina, pa ti sam ti govor. Čekaj mi kaže, pa ja i ne znam evo. Pa brate, ako ne znaš da pevaš, ali znaš da kažeš Gospodi pomeni, znaš da kažeš, a daj Gospodi, znaš da kažeš amin. No to je dobro, to je 80% liturgije. I kad bi svi tako govorili, rujlati crkvu, ne bi nam trebalo učenje, ne bi nam trebalo ništa. Nego bi ljudi s polja dolazili, rekli mi šta se ovdje dešava u crkvu, vidi kako sve odjetuje, kako je to nevijek. Crkva nam pride tesni. Ali u svakom slučaju, to je još ono da kao vaša znanje, sad nekako, ja samo da još kažem.
Ivan, što je naša vremena iz ovdje nas, da nas obiđe, da nas pouči, da nas posavjetuje, da li budući da uđe u 10. novembra da nas dolazi. Sve kad završio ovo nisam začela, a kad je u pitanju Svetopetka, vi znate da osnovio Zokima i pogodio smo naše velike Irenija, preveli smo na romski jezik i liturgiju i preveli smo i sredstva molitvoslovlja, dnevnik i tako dalje. I onda smo, tu ima sad svaki jezik ima svoj duh, ima svoju poruku, ima neke svoje finese i izraz narodnog bića i mentalitetu tog naroda. Tako da kad smo trebali da prevedemo na prve Gospode pomiluj, jer Gospodin je na romskom jeziku pogrebna reč. Na romskom jeziku Gospodin je pogrebna reč. Tako da nismo mogli da prevedemo Gospode pomiluj, nego smo morali da prevedemo Bože pomiluj nas. Sad, to ne može se kaže na romskom tako, nego smo to preveli Bože delova po Baktalime. Baktalo je sreća na romskom jeziku. A to je stvari bilo u prevodu Bože posreći nas srećom. Posreći nas srećom. Dakle, ne srećom ovo zemaljstvo obično, nego kažu da su smislu, nego srećom, neko lično srećom koju čovjek dobija u susretu sa Bogom. Bože, delova po Baktalime. Htio sam da kažem da kult Svete Petke u Đerobima je u stvari reinkarnacija jedne, oni imaju tako tu mnogoboštva, imaju plagarsku Svete Petku jednu, koja se zove Biblija, ne znam ste čuli da se tu Bibliju, čuli da se tu Bibliju. Sveta Biblija je drevna svetiteljka koju poštuju Romi i slavi se krsto poglede nedelje velikoga častnog posta. U ulici Gospodara Jevna u Beogradu postoji kapela Svete Biblije. Biblija na romskom jeziku znači tečica, to je debrotiv. Znači tečica, Biblija kao to je neko trepanje, kao dobra tečica, tako. Znači tečica. I oni imaju ikonu te paganske svetitelje iz davnina. I onda je u stvari tako ima ušašnost na te u tom nekom ponašnom. I u stvari Sveta Petra je reinkarnacija hristijanizirani kult Svete Biblije i oči drugi slave Svetu Petru su kao. To je interesantno jako taj. I oni Svetu Bibliju su slavili uvek, na primjer, za one komunizma, najčešće komunizma. Kad se nije imala crkvenica, ne crkva pominjati u javnom životu ondašnje naše države, jednopartijske. Romi, na primjer, u Kragujevcu, ja sam to vidio mojim rođenim očima, su na trgu pred ovim njihovom gradskom većnicom, skupštinom tamo što je to, na trgu u Kragujevcu, dakle, na hiljadnih je bilo, ne znam, su kola čobrava, već je bilo već to zakonski točak, da se onda vidio i dakle, niko je nije ništa mogao, nije ništa niko mogao da im osvoji to, su to držali i oni držali. Ja kad sam postao sveštenik, u mojoj parohiji, pošto je bilo puno, ja sam onda, a nije bilo tu nikad sveštenika, to je neki prostor, engleski naš, koji su sveštenici obsluživali. I onda sam ja odlučio da krenemo od kuće do kuće, znate. Idemo od kuće do kuće, da na svaka vrata zakucam i da se predstavim. To je bio poduhvat ovog odbija.
istom i to je hvala, nemojte, izađite kao ovako. A nijedna romska kuća nije odbila. Nijedna cigarska kuća nije odbila. Sve kako bi volio da oče uđite, obavite sve stvari. Tako da, to me inspirisalo ovdje i to je negdje, onda su me neki osudili zbog toga i rekli da ti sad nas guraš u cigare, ali kažem, to me inspirisalo, evo sad ako odete u Beč, ako odete u Berlin, Eldena i drugi, samo su cigare. Gde su naši, gde su spavaju, gde su jure biznisi. Za toga nemojte da se govorimo i to što smo pravoslavni, to je veliki dar i veliki blagoslov. Ne treba to da pokockamo. Moramo to da nosimo dostojanstveno i da živimo svoje vere, da je praktikujemo i da ovo što kaže da budemo normalni. To su četioci, što te govori da su čuvani stavce Jefrema, na primjer, Pato Bezmo, koji je rekao posle vremena, kaže, neće biti velikih molitvenika i podvižnika i isposnika, nego će biti podvig ostati normalno. To je podvig poslednjih vremena. Proste što pričam mnogo ja, ali eto, molim vas, neka ta ljubav uzajavna uvek bude i neka ona narasta i odrasta i da uvek, kažem, se viđamo i srećemo u radosti naše vere i da slavimo Boga, još jednom hvala to Bogu i koji su gosti i svima vama na strpljenje i na ljubavi. Svakako da bi svako nas moralo nešto da ispriče, da kaže neku svoju impresiju i neku svoj doživljaj daje, ali najvažnije da živimo samo evanđelje, da živimo veru i onda tu čovjek dobije prosvetljenje, jer nema prosvete bez prosvetitelja. I dobije čovjek prosvetljenje i onda jednostavno mu se ukazuje i otkriva i daje mu se da prepoznaje prave stvari i prave vrednosti. Postaje mu jasno, ne znam ja nikako, da sam ja mnogo puta u životu doživeo da su mi neke stvari jasne, ne znam kako. Na primjer, taj na Svete Trojice. Odjedno je postao jasno. Kako to? Trija je taj. To je meni postao jasno jednom u nas srčelijama, tako sad ne vidim na mnogo. Sad kad bi neko pitao kako je to, ne bih znao da objasniti. Ali znam da je to što kaže Vladika Nikolaj, kao što doživljavamo sunce i kao energiju i kao svetlost i kao krug vidimo. Tako isto doživljamo i oca i sina i sina. I kao što voda doživljamo i grešno stanje, i čvrstotiju, vladačno stanje, a to je sve voda. Tako doživljamo i jednoga Boga u trinici. Tako da ima tu, kaže da to su te neke finese na koje je važno da veliko pažnje. Znate, mnogi u protestantizmu su oni, nije važno ovo, nije važno ono i ništa nije važno kada je sve se svelo, tako da je sve relativno i sve može, a ne mora. Jedan poslušan Amerikanac proveri 3 vere u životu, to je bilo dobro. Znate, može ovo, nije važno, ovo nije važno. Znači, važno je vera je jedna, a nju, dakle, nju ne bi, vlast prezira i nju čuva i neko je crkva Božja. Mnogi ljudima to malo nije jasno, ali jednostavno ta istina je morala da bude stavljena u instituciju, da bude institucionalizovana, da bi ostala iz generacije u generaciju, iz pokoljenja u pokoljenja, da bi bila predana do dana današnjeg onako istinski i na pravi način, da bi bila dostupna svim generacijama do kraja sveta i veka. Zato je ona mora da bude u instituciji koja se zove crkva. Zato je važna crkva. Dakle, zato je Hristos ostavio crkvu. Mnogi ljudi kažu, ja verujem u Boga, a ne verujem u popove i u crkvu. To je potpuno deplasirano. Znači, jedno se veruje, a između ostalo tamo Dežuša kaže u Svetu Saboru i apostolsku crkvu. Dakle, koja čuva tu istinu i eto, ona je ta koja
na umu. Crkva je neka ovo što se tek knjige. Crkva je starija od Svetog pisma. Ok, Sveto pismo, to je sve u redu, to je red Božji, ne znajte. Ali imamo Sveto pričajuće, to je evangelsko pismo, Sveta liturgija je evangelskog pisma. Ako mi možemo da lično opštimo, onda na neko pismo, što li sam nekih muškica ovde sada gađali i nadmenjivali neke svoje misli i neke svoje impresije. A mi imamo koji se to pričajući, dakle, lični odnos sa Bogom. Zato se gornji deo naše uste dublje zove nekce, nebo. Zato što mi kad se pričajućujemo što mi postavljamo deo neba, blagoslovnog zdravstva, Otca i Sina i Svetoga Duha. I zato je, kaže, crkva stavlja svog Svetog pisma, zato što mi na Svetoj liturgiji u crkvi Božje lično opštimo sa Bogom i postajemo deo, kažem, deo te zajednice Otca i Sina i Svetoga Duha. Tako da, kažem, crkvu to moramo uvijek da imamo na umu da je crkva starija Svetog pisma i da ne možemo samo se podijeli s to pismo kao, kažem, to što da oni stalno poturaju Sveto pismo kod nas. Ok, Sveto pismo, ali kako se to pismo potumači, to je problem. Sveto pismo piše nema Boga. Piše nema Boga, piše Sveto pismo. Ali zato ima zapet, ako kaže, reče bezupnik u srcu svom. Znači, ako ne bi pazi na kontekst, piše nema Boga. Ali zato ima kontekst i pre i posle šta piše. Znači, moramo da pozimo na kontekst, ali to ne izglače samo ono što njima odgovara, nabraćat će pažnju kontekst čitavog teksta i poruku. Radujte se, sve smo slave još jednom i hvala vam za ljubavi, hvala vam za Gospodi, Bogu i za pribedu koje se sam dala živjeti sve se tvije. Ima neki pitanje, možda se sve neko želi nešto da postavi, pitanje od Franku, neku nedoumicu, sve je jasno. Možda se tako je uvek sve jasno. Jeste zaista jasno. Zato ga toliko i volim. Tako treba da sve je jasno. Tako da ima, kažemo, moramo da imamo na umu da mi treba da znamo i uvijek imamo da crkva treba nama, ne mi crkva. Neka se ljudi postavljaju da ih se nešto možda komentarišu crkvu i sve u crkvi. I patrijarka, i vladike, i čekaj čovječe, ko se još šta. Kaže jedan dečko skoro koga sam ja presvije svoje parokije, komšija moj tamo, da ja sada živim, zove me kaže, ste li čuli za rusku carsku istinsku crkvu? Bili komšija tako. Kaže, ja kažem, nisam. Kaže, molim vas, pogledajte neki sajt koji vodi neki Jorošević. Pa, koji je Jorošević? Jeste, kaže, održan je sabor na kojem je kao osuđeni patrijarh Kiril, ne znam, oni, i samo je ta istinska crkva, ima nas, kaže, 30 smrti. Kažu, brate, ti ne budeš na sredinski sabor, ne veruješ 2000 godišnje iskustvo crkve Božje na zemlji, a sad veruješ u Joroševiću. To je potpuno, da bi rekli naši stari vasovanje, to je potpuno mozga i razvoju kontekstu. Znači, ti ne veruješ u crkve, veruješ nekom Joroševiću i sad ti je on taj koji ti tumači, veruj se to pismo. Nemojte molim vas da se, sad ima mnogo toga preko interneta, preko tih mreža, društvenih, nekih usrećitelja i nekih tumača. Imamo takve crkvu Božiju koji su spremni da osuđuju, da oni rasuđuju po svome i imaju potrebu da budu crkva. Znači, crkva je starija od nas, ne treba mi crkva nego crkva treba nama. Nismo mi nebo crkve, nego je crkva nebo nama. Tako moramo stvari da postavimo. Crkva je nebo nama. Hvala.
Исса